Već smo radili video na ovu temu, no ovaj puta vam donosimo još lakši način kako vidjeti skriveni sadržaj stranice, a da ju ne lajkate. Nažalost, ovaj trik mogu napraviti samo korisnici Mozilla Firefoxa. Kada ste na stranici koju želite vidjeti, kliknite na View. Oni koji imaju Mozillu na hrvatskom neka kliknu na Pogled, Page Style, Stil stranice i odaberite No Style, to jest bez stila. Dobit ćete neku ovakvu sličnu stranicu. Scrollajte skroz dole i evo meni piše ovdje pogledaj dokaz. Vama će možda pisati nešto drugo. Kliknite na taj link i evo dobili ste skriveni sadržaj stranice bez da ste lajkali.